Imam čast da predstavim drugo po redu izlaganje u okviru tribine iz istraživanja mladih saradnika INIS-a. Današnji predavač je gospodin Dejan Zec, koji će svoje izlaganje govoriti sa naslovom teme Organizacija i delovanje odeljenja za fizičko vaspitanje Ministarstva prosvete okupirane Srbije 1941-1944. godine. Dejan Zec je doktorant na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za opštu savremenu istoriju, i ovom prilikom želim da vas zahvalim na prisustvu i dajem reč kolegi Zecu. Hvala puno. I ja bih isto iskoristio priliku da zahvalim svima što su došli na ovu tribinu. Također bih iskoristio priliku da kažem da ova tribina je onako dosta propraćena u javnosti, neki sad već, mislim u javnosti. Imamo već i neke informacije, recimo video snimak sa prve tribine, pogledalo više od 100 ljudi postavljeno na YouTube-u. 100 ljudi nije možda neka prevelika cifra, ali obzirom na to kolika je zajednica, mislim da čak uopšte nije loše. Ako eto, mislim, počeli smo i da sada to ne deluje uopšte loše, nadam se da će se nastaviti u istom tom ritmu i da ćemo iskoristiti ovu tribinu da malo dopremo više hvala kolegi što me najavio. Danas ću pričati ne samo o tom odeljenju za fizičko vaspitanje Ministarstva prosvete, već malo i šire o sportskoj politici u okupiranoj Srbiji, odnosno sportskoj politici koju je okupaciona vlast pokušala da vodi, odnosno sportskoj politici koju je nameravala da sprovodi Nedićeva vlada, odnosno pisnički organi uprave. Što se samog sporta tiče, on kao tema u srpskoj historiografiji nije previše razmatran, ajde da ne kažem da nije uopšte, ali uglavnom nije. Ono malo čime su se istoričari bavili je vezano za proučavanje istorije sporta, to su pre svega bio period međuratnog perioda, 20. i 30. pre svega 30. godine, i to su bili oni pokreti koji su imali određenu političku težinu. Kolega Nikola Žutić je napisao veoma dobru knjigu koja se bavila Sokolima u Kraljevini Jugoslaviji, ali pre svega njegov aspekt i njegov ugao posmatranja je bilo ideološki kontekst samog tog pokreta, politički uticaj na taj sam pokret i ne samo politički, već i generalno veze koje je Sokolska organizacija imala kako sa državom, tako i sa određenim političkim strukturama. Sam sport je izuzetno bitan fenomen 20. veka. Već još krajem 19. veka, dok je još uvijek bio nekako zabava za jedan uzak krug ljudi koji je imao dovoljno bogatstva i dovoljno slobodnog vremena da se bavi time, počeo je da se širi svetom, da bi početkom 20. veka prestao da bude eksploziva bogatih i privilegovanih, šta više, veoma rapidno se proširio, pre svega ovi popularni timski sportovi koji su posmatrani ne samo kao rekreacija, već i kao vid zabave. Veoma brzo se širili radničkom klasom, kroz radničku klasu po lučkim gradovima, industrijskim gradovima. Sama mogućnost postojanja određenog slobodnog vremena i urbanizacije koja je zahvatila veći deo Evrope, pa i jugoistočne Evrope u tom periodu, omogućila je ljudima da počnu da se zanimaju samim sportom. Početak 20. veka sportovi su se naglo proširili i u Kraljevini Srbiji, kasnije u Kraljevini Srbije, Slovenaca, odnosno u Jugoslaviji. Pre svega su sport širili studenti i đaci koji su se školovali u inostranstvu. U Francuskoj, u Švajcarskoj, u Engleskoj, u Nemačkoj, u Budimpešti takođe. To je recimo zanimljivo za naš fudbal, on nije u Srbiju došao iz kolevke fudbala iz Engleske, već upravo iz centralne Evrope, iz Nemačke, Švajcarske, iz Austrije, iz Mađarske. Znači, onako posredno, ne dakle neposredno. Takođe, što se tiče, to sam počeo, što se tiče samo proučavanja sporta kao društvenog fenomena i istorije sporta, dakle, osim toga iz 20. i 30. godina tih društava nema mnogo, postoje knjige koje su pisali amateri, novinari, bivši sportisti, koje mogu biti korisne kao skup događaja koje nisu interpretirani, mogu se koristiti, ali to nema neku veliku historiografsku vrednost.
pogotovo se niko nije bavio sportom u okupacionom. Šta više, ni ja do pre par godina dok nisam uzeo malo da vidim da li se uopšte nešto zbivalo, nisam znao da je sporta ni bilo. Znači, čovjek bi pretpostavio na osnovu toga kako je stanje bilo u okupiranju Srbiji, da je nekome sport poslednja stvar na pameti, da niti ima vremena, niti materijalnih uslova, niti emotivnog kapaciteta da se uopšte bavi takve neke stvari. I to, eto, ukazalo se da nije tačno. Jedna bitna stvar, što se tiče sporta u Jugoslaviji, odnosno kasnije u Srbiji, treba razlikovati dva aspekta sporta. To je fizičko vaspitanje sa jedne strane, koje je uvek bilo predmet velike brige državnih vlasti. I državne vlasti su fizičko vaspitanje povezivale sa prosvetnom politikom i u jednoj meri, pogotovo u Kraljevini Jugoslaviji u tom kasnom periodu, 36. 7. 8. povezivali su ga sa odbrambenom politikom. Naime, te institucije koje su bile podređene Ministarstvu fizičkog vaspitanja naroda. Znači, Kraljevina Jugoslavija je formirala Ministarstvo fizičkog vaspitanja naroda, dakle, instituciju koja se isključivo bavila sportskom politikom i politikom fizičkog vaspitanja. To je bilo 1932. godine. To Ministarstvo fizičkog vaspitanja naroda je bilo u najtešnjim vezama institucionalnim sa Ministarstvom prosvete i sa Ministarstvom odbrane i mornarice. Institucije koje su bile kontrolisane od strane Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda, kao što su recimo Sokol Kraljevine Jugoslavije, skauti, planinari, izviđači, vatrogasci, imali su svoje mesto i u odbrambenoj politici države. Na primjer, pronašao sam u memoarima Aleksandra Deroka da je 6. aprila 1941. godine da su skauti, znači skauti koji su bili organizacija fizičke kulture, da su bili raspoređeni na privatnim benzinskim pumpama po Beogradu i da su bili zaduženi da izdaju gorivo isključivo vojnicima. Dakle, da je postojala nekakva odbrambena, kako da kažem, doktrina koja je između ostalo bila bazirana i na ovim institucijama koje su bile institucije fizičke kulture. Sa početkom rata, aprilskog rata 1941. godine, celokupan državni sistem, državni aparat se u stvari raspao. Raspao se dakle taj aparat koji je bio nadležan za kontrolu fizičke kulture i sporta. To Ministarstvo fizičkog vaspitanja naroda je prvo bilo iseljeno iz svojih prostorija u aprilu i maju 1941. godine, pa je sve do kraja 1941. godine bilo pod jurisdikcijom najrazličitih mogućih organa. Pod jurisdikcijom komesara za unutrašnje poslove, pa je bio u okviru odeljenja za propagandu predsedništva ministarskog saveta, pa je bio pri Ministarstvu socijalne politike, da bi tek 1941. decembru 1941. godine bio ustanovljen kao to posebno odeljenje, odnosno odeljenje za fizičko vaspitanje i bio dodeljen Ministarstvu prosvete. Dakle, cela ta 1941. godina je bila institucionalno nepokrivena što se tiče sportskih događaja. Obzirom da je već u maju 1941. godine, kako izveštavaju novine, počele da se odigravaju određene sportske priredbe. Na primer, fudbalski klubovi su počeli da organizuju prijateljske utakmice između sebe, između recimo garnizona nemačke vojske i između sebe. Postavlja se pitanje ko je bio nadležan za kontrolu sprovođenja tih sportskih događaja, ako sve do kraja 1941. do decembra 1941. godine nisu postojale uopšte institucije koje su se time bavile. U stvari treba reći da su neke od tih institucija preživele aprilski rat i okupaciju, pre svega one institucije koje su već posle podele Jugoslavije iz 1939. godine formiranja Banovine Hrvatske bile podeljene po nacionalnom principu. Jedna od osnovnih institucija koje su bile podeljene po nacionalnom principu je bio Jugoslovenski nogometni savez. 1939. godine, kada je formirana Banovina Hrvatska, čelnici Jugoslovenskog nogometnog saveza sastali su se i dogovorili su u principu da bi možda bilo bolje da se Jugoslovenski nogometni savez ukine kao institucija, odnosno da se reformiše u savez tri nezavisne, u stvari,
fudbalska saveza, Slovenske nogometne zveze, Hrvatskog nogometnog saveza i Srpskog loptačkog saveza. Mislim što je jako zanimljivo, Srpski loptački savez zvuči ovako čudno, ali tada nije postojalo ni košarkaškog ni odbojkaškog saveza, već je taj savez bio zadužen za kontrolu svih sportskih društava koje su igrale loptu. Znači, tek je recimo za vreme okupacije nastao košarkaški savez Srbije, pre toga je bio u okviru jednog saveza. Dakle, već 1939. godine nastaje taj Srpski loptački savez, što je za samu organizaciju fudbalskog sporta bilo korisno u okupacijnom sistemu, zato što je već postojala nacionalna institucija koja bi to mogla da obuhvati. Naravno, Srpski loptački savez 1939. godine obuhvatao je teritorije koje se 1941. godine nisu našle u sastavu nemačke okupacijne zone. Pola Bosne, najveći deo Vojvodine, dobre delove Vardarske banovine, Zetske banovine, takođe pokrenuti Srpski loptački savez, naravno to sada već nije bilo akcije. Dakle, već u maju 1941. godine klubovi i ti savezi koji su postojali pre rešavaju da pokušaju da obnove sportski život koliko god je to bilo moguće u novim okolnostima i do decembra 1941. godine oni funkcionišu samostalno. Sva, na primjer, fudbalska takmičenja koja su organizovana, a bilo ih je dosta, na primjer, u leto i rano jesen, do ustanka, do gušenja ustanka u Srbiji, bilo je dosta tih fudbalskih takmičenja, organizovali su samostalno Srpski loptački savez i podsavezne institucije kao što je bio Beogradski loptački podsavez ili Kragujevački loptački podsavez, Niški i tako dalje. Tek kada je postalo otprilike vidljivo da teško da će to moći funkcionisati, odnosno da takve usitnjene institucije, samostalni klubovi, podsavezi, savezi koji su brinuli o pojedinim sportovima, ne mogu sami da se obraćaju okupacionim vlastima i domaćim organima uprave, zato što oni ne žele sa njima da komuniciraju. Naprimjer, uprava grada Beograda ne želi da mora da odobrava svaku utakmicu koja treba da se odigra u Beogradu, oni prosto nemaju kapaciteta da se bave tim. Tada dolazi do ideje da se to bivše ministarstvo fizičkog vaspitanja naroda ponovo aktivira i da se stavi pod kontrolu ministarstva prosvete. To se dakle radi 1942. godine, formirano je odeljenje. Onaj deo odeljenja koji je trebao da se bavi samom fizičkim vaspitanjem, odnosno nastavom fizičkog vaspitanja u školama i dalje, on je u principu bio neaktivan, odnosno brigu za taj deo sporta preuzeo je ministarstvo prosvete, odnosno jedno ministarstvo prosvete, dok je odeljenje za fizičko vaspitanje trebalo da se bavi sportom. Obrazloženjem u ustrojstvu odeljenja za fizičko vaspitanje ministar Velibor Jonić, između ostalih stvari, naveo je i to da je neophodno stvaranje jednog takvog odeljenja kako bi došlo do kompletne reorganizacije srpskog sporta i njegovo formiranje u duhu novog vremena i u duhu potreba srpskog naroda u novom vremenu. Još pre 1941. godine postoji jedan uzak krug tako bivših sportista, sportski radnici, sportskih novinara koji je otvoreno kritikovao stanje u srpskom sportu, u jugoslovenskom sportu, ali posebno u srpskom sportu. Zašto? Oni su smatrali kako je sport prestao da bude izraz ljudske potrebe i prestao da bude koristan ljudima, a postao određena vrsta komercijalizacije i zabave, što nije bilo u olimpijskom društvu. Veliki problemi koji su bili aktualni u srpskom sportu tih 30. godina, to je bilo to pitanje profesionalizacije, odnosno pitanje da li su sportisti treba da žive od tog svog sportskog takmičenja ili da oni treba da budu amateri koji će da promovišu olimpijski duh zdravog života, duh ideala telesnosti, ili će za svoj rad dobijati novac. Ta borba je nastavljena još 1941. dakle i dalje, s tim što je nova vlast, pre svega ministar prosvete Velibor Jonić, bio veoma sklon toj ideologizaciji sporta, idealizaciji sporta. Znači, bio je veliki protivnik sportskih društava kao profitabilnih institucija. Što je u principu bilo, naravno, kontra duhu vremena, zato što sve one sportske institucije, to se desilo svuda u svetu, to se desilo i u Nemačkoj, i u Austriji, i u Francuskoj, i u Engleskoj,
ona sportska društva koja imaju veliku posetu, ona sportska društva koja mogu da generišu veliki prihod na taj način, prosto morala su da pribegnu profesionalizaciji i morali su da podele deo tog profita sa onim koji taj profit istvaraju, a to su bili sami sportisti. U Jugoslaviji to je pitanje onako dosta zanimljivo, zato što nikad nije formalno rešeno pitanje profesionalizacije, znači nikada nije dozvoljeno sportistima da primaju platu za to što rade, već su se tako, vlasnici klubova, odnosno skupštine klubova snalazile, pa su im isplaćivane neke dnevnice, neke naknade, neki bonusi, naknade za odsustvo sa posla i tako, koje su u principu bile 5 do 10 puta veće nego što bi imali. Ili su, recimo, pošto je u upravnim odborima tih srpskih fudbalskih klubova, odnosno sportskih društva, su bilo dosta onako i ekonomski i politički jakih ljudi, pa su, na primjer, kreirali lažna radna mesta. Na primjer, ukoliko bi neko bio dobar ovakav fudbaler, onda bi član uprave banke koji bi se nalazio u upravnom odboru fudbalskog kluba, uspeo da nekako napravi neko radno mesto koje je u stvari fiktivno, a platu bi mu isplaćivao u stvari klub. Dakle, to je bio veliki, oni koji su preuzeli brigu o srpskom sportu 1941. godine, smatrali su to velikim problem. Oni su smatrali da sport treba pre svega da se ugleda na to kako je sport organizovan u Nemačkom Rajhu, a tamo je sport bio neka vrsta predvojničke obuke, kako ideološke, tako i praktično, fizički. Znači, da sport treba da služi ljudima da fizički i mentalno jačaju, da se stvori taj duh drugarstva, da pripremi ljude u stvari za njihovu aktivnu ulogu u ratu. I još 1941. godine, maju i junu mesecu, po štampi se mogu pratiti na tim sportskim stranama, mogu se pratiti razni feljtoni koji upravo o tome govore. Izvesni Dušan Kasapinović, koji je bio novinar Novog vremena, a koji je bio istovremeno i predsednik, ja mislim, biciklističkog saveza, Srpskog biciklističkog saveza, nisam 100% siguran, dao je tu seriju feljtona koja se zove Planska reorganizacija srpskog sporta, koja je izašla u 20 nastavaka i 2 meseca je izlazila, gde on daje baš podrobnu analizu šta ne valja u srpskom sportu, zašto smo mi tako lako izgubili rat, zašto mi ne ostvarujemo uspehe kako ostvaraju Nemačka i Italija ili druge fašističke zemlje, kako mi to sve treba da promenimo, kako treba fizičko vaspitanje bude obavezno za mušku i žensku decu do toliko i toliko godina. Kako? I svašta to čovjek piše. U principu, zaključak njegov je sledeći. Treba uzeti model koji funkcioniše, a to je model Nemačkog Rajha. Treba ceo sistem kontrole sporta da bude centralizovan. Treba utvrditi ko će biti taj vođa srpskog sporta, to je sistem koji isto postoji u Nemačkoj. Jedan čovjek koji će u stvari odlučivati o svemu, pa taj jedan čovjek onda je odgovoran i za rezultate. Od početka 1942. godine, kada je formirano odeljenje za fizičko vaspitanje Ministarstva prosvete, to je dakle bilo, kao što sam rekao, to je bilo skoro u potpunosti preneto to Ministarstvo fizičkog vaspitanja naroda, koje personal je bio nekih 30-ak ljudi. Dosta ljudi je otpušteno iz tog iz te prve grupe, zato što nije bilo potrebe za raznim poslužiteljima, raznim sekretarima i daktilografima i tako to, znači uklopljeno u okviru ministarstva. Prvi čovek koji se nalazi na čelu načelnik odeljenja bio je Milivoje Aračić, jako zanimljiv čovek i veoma zanimljivo je da su postavili takvog jednog čoveka na mesto načelnika odeljenja koji je u principu ideološki nije odgovarao tim novim stremljenjima u sportskoj politici u Srbiji. On je čovjek koji pre rata bio u prvom sazivu parlamenta Kraljevine SHS, on je bio poslanik zemljoradničke stranke. I zna se da je bio prozapadno orijentisan i on je inače sin generala Vukomana Aračića, brat mu je Petar Aračić, koji je u to vreme, ako ne grešim, ispričan kolega koji je to vreme u izbjeglištvu, u zarobljeništvu, pardon. On je čovjek koji je potpuno prozapadno orijentisan i koji realno brzo u stvari dolazi u sukob sa nosiocima sportske politike. Glavni razlog koji se on sukobio sa ministrom Jonićem je bio pokušaj upliva organizacija kao što je bila Srpska zajednica rada u kreiranje sportske politike. Naime, 1943. godine, to mogu da vam pročitam
formirana je, takozvana formirana su sportska središta Srboza, što znači da, naprimjer, pri svakoj župskoj okružnoj mesnoj poslovnici da ima najmanje 100 radnika i nameštenika, članova Srpske zajednice rada, formirat će se sportsko središte. Znači, postoji jedna tendencija da se i sam sport formira na klasnoj osnovi, odnosno na toj staleškoj osnovi koja determiniše rad i postojanje same Srpske zajednice rada. Samo Milivoj Aračić i ljudi u odeljenju za fizičko vaspitanje Ministarstva prosvete su bili protiv toga, zato što to efektivno znači da Ministarstvo prosvete i to odeljenje gube efektivnu kontrolu nad samim sportom. A to je bilo izuzetno bitno zato što je do 1942. godine odeljenje uspelo da napravi jedan model koji je dosta dobro funkcionisao, praktičan model. Postavljen je jedan šablon po kome su, na primer, sportska udruženja prijavljivala svoj rad. Dakle, sportsko udruženje, sportski klub, bi morao, da bi dobio dozvolu za rad od okupacionih vlasti, u krajnjoj instanciji od Telekomandature u Beogradu ili Krajske komandature, Orske komandature gde se nalazi, morao je da dobije saglasnost odeljenja za fizičko vaspitanje Ministarstva prosvete. To je bilo najbitnije. Znači, ukoliko, evo, primjer, klub se sastane, naprave upravni odbor, naprave pravila po kojim će funkcionisati i onda oni to daju na mišljenje Ministarstva prosvete, odnosno odeljenju za fizičko vaspitanje. Ukoliko odeljenje za fizičko vaspitanje da pozitivnu ocenu, a skoro uvek je davalo pozitivnu ocenu zato što nije bilo razloga da se, oni klubovi koji su imali razloga da strahuju od toga da li će biti prijavljeni, oni se nisu nije prijavljeni, to su bili radnički klubovi kojih je bilo dosta pre rata, oni prosto nisu ni obnavljali svoj rad. Oni su ugašeni 1941. godine i rad im je obnovljen tek 1944. 1945. godine, nekima tek i kasnije, zavisnosti od okolnosti. Dakle, odeljenje za fizičko vaspitanje je bilo to koje je davalo dozvolu za rad. Ukoliko bi njihov stav bio pozitivan, onda bi i uprava grada Beograda, odnosno nadležne policijske vlasti i u krajnjoj liniji nemačke vlasti dali odobrenje sa jedne strane. To je bilo izuzetno bitno zato što je to napravio jedan sistem koji onda funkcionisa. Ono što sam govorio na samom početku, da se ne pita za svaku glupost, da se ne pita policija i da se ne pitaju okupacioni organi. Dakle, taj deo svakodnevnih poslova je prenet na odeljenju. Od te 1943. godine odeljenje, odnosno njen načelnik Milivoj Aračić dolazi u sukob sa Srpskom zajednicom rada. On se žali ministru na te pritiske, ministra Jonića obaveštava kako je to Srpska zajednica rada ima nameru da preuzme, prvo da mu nije jasno šta to znači radnički klub, jer nijedan klub nije bio dužan da se deklariše kao radnički, građanski ili bilo kakav drugi. Iako se može vidjeti na šta se u stvari misle, dosta tih sportskih društva je bilo tako zanatlijsko, trgovačkih, vidi se da su osnivali ljudi određenih esnafa, ali oni nigde nisu po propozicijama morali da se deklarišu kao tako. Mislim, ako je neki fudbalski klub osnovala trgovačka omladina, to ne znači da ne može za njih da igra neki radnik ili bilo ko drugi. Znači, ceo taj koncept u stvari nije ni postojao, a Srpska zajednica rada je pokušala da taj koncept uvede. Milivoj Aračić se opirao to. Očigledno da to njegovo opiranje nije bilo prihvaćeno sa razumevanjem, te je on već 1943. godine smenjen sa tog mesta. Ne zna se kakva mu je dalja sudbina, bi se preživio rat, to svakako dokopao se migracije u broja 1951. godine u Engleskoj, ali eto, izgleda da je zbog tog sukoba sa Srpskom zajednicom rada bio smenjen i generalno 1943. godine, februar 1943. godine doneta je uredba o reorganizaciji celokupnog Ministarstva prosvete i to odeljenje je u stvari ukinuto. Svedeno je na nivo odseka. Mislim, ljudi su ostali, otprilike personal ostao isti, ali više nije bilo odeljenje za fizičko vaspitanje, već je postalo odsek za telesno vaspitanje i sportove pri odeljenju za visoko obrazovanje i narodnu kulturu Ministarstva prosvete. I efektivno, znači, od polovine 1943. godine opada ingerencije tog odeljenja, što se negde koindicira takođe sa opadanjem sportskih aktivnosti u Srbiji. Već od sredine 1943. godine sve je manje tih utakmica, sve je teže putovati, sve je manje uopšte mogućnosti, sve manje sportista uopšte želi da učestvuju u tome, ljudi pokušavaju da nekako sačuvaju goli život, da nabave drva za ograd, da nabave hranu, nije više sporta.
čak se može reći da je negdje u proleće 44. godine ostvario od savezničkog bombardovanja da skoro prestaju skoro sve sportske aktivnosti. Što sam u stvari ja hteo da ovom prilikom kažem? Zanimljiva je ta period okupacije. Zanimljiva je ta razlika između onoga što se želi i onoga što se postiže, što se radi. Pune su novine izjava ministra koji govori najfantastičnije moguće stvari. Kako sport treba da bude ogledalo jedne nacije, kako moramo da reformišemo sport, kako bili spremni da izdržimo sve poteškoće koje nas očekuju na putu, teškom putu, ali putu ipak u srećnju budućnosti. Kako je izuzetno bitno da se iskoreni profesionalizam, kako ne mogu sportisti biti pajaci koji će zabavljati ljudi, kako oni moraju biti istinski heroji. Jako velika je priča o sportu, odnosno puno se o tome govori. Dnevne novine imaju, kao recimo, Novo vreme koje ima oko 14 strana, jednu stranu posvećuje sportu, svaki dan. A ovaj specijal koji izlazi ponedeljkom, odnosno nedeljno izdanje koje izlazi ponedeljkom, ima čak ponekad i po 200. 42. godine počne da izlazi sportski list. Izlazi od 42. do 44. godine, isto ima 16 strana, izlazi jednom nedeljno, prodaje se. Znači, ljudi su zainteresovani. Postoji želja tih određenih krugova da ideologizuje sport, ali im to ne polazi za rukom. Ne polazi im za rukom zato što očigledno postoji otpor u tim nekim strukturama koje su nasleđene iz prethodnog perioda, postoji otpor od struktura koje su sport doživljavali kao nekakav izvor zarade, od struktura koje su postojale pre rata, koje su međusobno dobro povezane i može se dakle primetiti već u kraja 43. godine, početka 44. godine, kako vlasti odustaju uopšte od bilo kakvog bavljenja sportom. Takva situacija je dočekala oslobođenje 44. godine, a posle oslobođenja ceo taj sistem je u principu naglo prekinut odlukama novih vlasti, manje više sve institucije koje su postojale dotle sportski su ukinute i tek negde od proleća 45. godine formiraju se novi. Većini institucija sportskih koje su postojale pre rata nije omogućen nastavak rada. Posle neke jesu bile, to sad opet zanimljive priče ko je od tih novih držaca bio zainteresovan za neki sportski klub ili je za njega navijao. Čuvena je ta priča o tome kako je Vladimir Dedijev bio veliki navijač fudbalskog kluba BSK, pa je onda uspeo 51. godine da izvestuje da se taj klub ponovo reaktivira, odnosno da se taj fudbalski klub Metalac, koji je nastao kao sportsko udruženje metalskih radnika Beograda, promeni ime u BSK koje je postao pre rata. To je sad potpuno druga priča. Većina tih sportskih društva je kao neki vid dela građanskog identiteta ljudi ukinuti 44. do 45. Kao zaključak, hteo bih da kažem da najbitnije od svega, okupacija nije dovela do prestanka sportskih aktivnosti, naprotiv. Fudbalskih, košarkaških utakmica je bilo puno, bokserskih mečeva je bilo puno, veslačkih regata je bilo puno, konjičkih trka je bilo puno, čak jako nekih čudnih stvari, na primer konjičke trke koja se zvala Kup kralja Aleksandra I su se dozvoljavale, znači nije postojala nekakva cenzura toga, nije postojala nekakav politički pritisak. Postojala je želja određenih ljudi, pre svega iz kruga bliskih Dimitriju Ljotiću, to je dakle bio pre svega Velibor Jović i ljudi oko njega, da u nekoj meri utiču, oni su pravili planove, pravili su programe, ali život ih je onemogućio da te svoje planove sprovedu, da li zbog toga što su nailazili na otpor ili zbog toga što se ni sami nisu posvetili tome u dovoljnoj meri, ostaje nejasno. Jedna stvar koju sam zaboravio da kažem na početku, mislim da je dosta bitna, to je da je generalno vezano za proučavanje sportske politike za vreme rata, da su izvori jako tanki, znači skoro da ne postoje. U Arhivu Srbije postoji u okviru Fonda Ministarstva prosvete svega 2 fascikle sa ukupno možda 400 dokumenta, a i ti dokumenti su uglavnom neupotrebljivi tokom. Mislim, zanimljivi su za čitanje, tu ima nekih papira, zanimljivih nekih žalbi lokalnih, na primjer sportskog društva ministarstva, ali generalno
generalno jako slabo, svega 20-ak možda dokumenta koji su direktne naredbe ministra ili direktna korespondencija od samog odeljenja sa okupacijnim vlastima ili sa ministrom. Tako da osnovni izvor za proučavanje tog perioda ostaje ta štampa, da svega novo vreme, u manjoj meri obnova, srpski narod i tako ideološki ti časopisi i taj jako zanimljiv u stvari časopis koji se zvao Sport, koji izlazio 1942. 1944. godine. Tu se mogu naći zanimljive slike. Mogu se naći, na primjer, isto jako čudno, mogu se naći izveštaji sa stranih sportskih terena, ko je postao prvak Nemačke, ko je postao prvak Italije i tako da. Eto, hvala vam, to bi bilo to od mene. Ukoliko neko ima neko pitanje, rad sam da odgovorim. Hvala. Evo, samo